uzwa ukuthi bathini kancane nje. Sanibonani ma comrade. Maka. Ngithanda ukuphuma kancane. Mina ngisebenza ku health. So thina sike sathi ukuthatheka kancane ngesikhathi sika COVID uANC wadla imali yokuthi thina sithi masathenda ama patients singabe nama mask yadliwa imali thina bafa ama colleagues wethu. So bengifuna ukuthi bengicela ukubuza nje ngokuphuma kancane esayidini ukuthi ngiyazi ukuthi kuqondene abahlali bendabuko abahlali kodwa nathi sabantu nathi masivuka sivuka sambe sithi siyolekelela abantu ukuthi abantu abaphile. So bengicela ukubuza nje ukuthi baba njengoba wakade uyibambe kahle ngiyazi ukuthi wayibamba mina ngizosho abanye abantu abangakwazi mina ngiyazi ukuthi wayivala iEBOLA abantu abazi thina sabeka abantu ukuthi just ukuyigada ukuthi ubani ozoyigada mina bengilayo clinic ngathi thina senza kanjani wabe wena uyibloke yonke lonto kodwa omunye ubaba nekhala lakhe wayivulela iCovid wabulawa ama colleagues wami wena uyivalile ungatshelanga umuntu abantu abazi ukuthi wavala kungasho ngomuntu if abantu bengazi ukuthi wawukade uyivale ungashongo thina ama health workers sasikade usiku risk yona ndlela angeke ngale ngokubonga baba wasibhalela ukuthi asibe safe saba safe asibonge baba. Number 2 ayingeke abaphumi